Ya caka mapulat pingan tia so sikimong cioro kiokai au ngadan ti kibi tuju we sumuso anta kai noa cuma sa pinai wanan atai daya karan akai siniwe ciki maza ija maruku shiva sungacan unama purok no dusa karan matujwa kai noa cumas kibo ti Yesu cai maju azua cau-cau pabili-bili sa paliku-likus sa amayan nakano susu tua pinalawakan nua cumas aya itu kai nua cumas tuju senai tua senai nua cumas pasakayabu sa amayan pasakaya bisa amayan maya parikus isa mulya isa kamayan taja saruan ikaw di semacari babaw anaparikus kijajarani cai Yesu maya parikus ka inuri o kiliwakananya sumas nya kalinga nati syo Yesu Kristo kaya na kasitwayan izo minta sebagai-bagai so gimana mana masih cokobobo sa sopa dada tetia minta nusun no na sumaca ko minta nusun ulia namanya minta su kai maya nga sumalikus maya nga kinum naman na no pinacari batayasun yatiam na makasualat sumalino sumirtaman ipa-ipatsikiraman tuan niya situayan niya sumulkasun so kaya manam na chimiyok so pa itsasukli po naman sa so pa ipakimyaman nilam na namasaro to so kay niyang na napalikos at tisun jalis na tato niya ipapakansan tisun na makatinto niya pavulukan to niya kakudan natin niya ikatawanan nilam na yaya na italango na isamula to niya ni Jaya Wanjanusun inuli niya pinajasungadan niya malinti Yesu Kristo Amen ato kay na tumas ya na jalip janujin sa inyang atinana marim to ataturan na tumas amasi kakayaw nga dyan na kaya parikusin no parikusin nakano siya mangakan nakano siya sulibacan amin na tumas at siya parengan at siya pasisa kayaw sa amin ta siya ni siya aman ta tumas na nayaya mapulat amin